الله يوديداتشو الله يوديداتشو وموتوቻችሁ الله ይማርላችሁ الله እናጣላን የሚያራርቅ ነገር الله ያዝላችሁ ስበራሳችሁ ያወዳችሁ ሶላታቸውን ጧባቸውን ተሚቀበላችሁ الله ያድርገን አሜን እኛንም እናንተንም الله ይገድፋችሁ الله ይወዳችሁ ኻቲማችን الله ያሰምሩ ለፊጥራ ሰዓት 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ሲቀራት ችግራችሁን ታውቁና ንገሩት እኛም አንረሳችሁም በዛ ሰዓት ላይ ታላህ ምንቱን ተቀበላችሁ እንላለን ዱዓ አድርጉ ልታፈጥሩ ስትሉ እንደው 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ሀጃችሁን ነግራችሁ መጨርሱበት ደቂቃ ተፈለገ ግማሽ ሰዓትም አርጉት እዛ ሰዓት ላይ ሙስተጃብ ነው ዱዓችሁን አላህ ይቀበላችሁ በዛ ሰዓት የምታደርጓት ዱዓ የዱንያውንም የአኺራውንም ሁን አላህ ይቀበላችሁ አላህ ይወደዳችሁ በእያላችሁበት ለሰው የምታስቡ የምትጨነቁ ሁሉ አላህ ይሰብላችሁ የማይጎልበት የማያልቅበት ረብል ዓለሚን ገፉር ረሂም ነው ጌታ ወዳጆች ሲበራ አላህ ይመራችሁ አላህ ይማራችሁ ያሲያከብራችሁ ያከብራችሁ ሲረዳችሁ ይርዳችሁ ይጠብቃችሁ በዱንያም በአኺራ አላህ በሰራችሁ በትደሰቱ አላህ ያድርጋችሁ አላህ ይባርካችሁ ያ ረብል ዓለሚን አርሐሙር ረሂም ያ ሐዩ ያ ቀዩም ያ ዘልጀላሊ ኢክራም اللهم اجرنا واجر والدنا وولد والدنا من النار سالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار سالمين اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين أرحم الراحمين نسألك الجنة ونعوذك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين